Tentangani sebuah video dari Lamin Yahudi. Jino kita dengar puai pegah di Lamin Yahudi. Pina ulama masuk lah nak tilah ku tenak mai ku kafe lom kalinya. Ku pe Yahudi lom kalinya lilun. Pu si teming. Pu si seman toke ke beu. Ti seman toke ke beu nan pri seman toke ke beu urang don nya urang poh bangsa Aceh si kurung belah. Si kurung lapan. Yang ulama zalim, ulama yang fon terimong dana bantuan bak wakil presiden Tri Sutrisno nakeh si seman toke kebe alias alias Abu Kutakrung. Abu Kutakrung urang yang fon pertamong ke pasus Masadom. Benar depu bacut rahasia. Nyo rahasia lo nungkapkan golam abeh le mentong. Menansit si Walid nu yang kameng landok yang. Menancit Abu Payapasi. Menancit tilaknat tilah mudi mesranya. Nyan nana dengar puai pegah kai Lamin Yahudi. Abeh ulama Aceh pekape lagi. Abu Tumin, Abu Kutakrung, Abu Mudi, Abu Payapasi. Walid nu kabeh di pekape le Lamin Yahudian. Nyan rakatean. Benak kedepu hai Lamin Yahudi. Segolong kah pekape ulama Aceh kah lebih hawai je kape benar kedepu. Nyambak ke pegah ba video kat sok ke piah kat sok yarda. La proses yang kacok ke piah kacok nak ala ba se gede lebih mulia se pada ka. Benar kedepu bacut. Kahnya nurun ka gelaknat lepo. Memang kah bijeh pekai. Hanje kurung kah. Kah namanya ini aja kau ingat bengah je kurung nak debu. Ini aja kau ingat bengah je kurung. Tak kira agak tung kah hana udep ya Aceh dengan tu. Kami Aceh udep ke? Ya nak kreh ipeh dia ipeh ka tham lewat nak debu. Ipeh ka tham. Ho kai muram pate. Nyan resmi Abu Ci orangnya bele hoi keji kameng Kanada. Tapi Lamin Yahudi keji. Kalau kursi yang mana mate pak dua boh dapat dicap Abu Ci dak bonan Lamin Yahudi bele hoi keji berarti bele hoi keji kameng Kanada bui Kanada juga. Tapi yang cocok yang ke Lamin Yahudi ya awak lihat ngong kafe dua awak lihat ngong kafe yang mbak pegah lah hana ya mi hana ya ciwa wace. Aku lihat nak kerah dengan dia ka. Nak kerah mudah-mudahan itu. Allah hai gam. Yang pesan bakah berarti Lamin Yahudi. Kah bele coba-coba untuk kahina ulama Aceh. Pukah kahina ulama Aceh. Nai bayu le kape nampu. Pukah kakalop le jakrong kape kapu. Anu mayak ini je kau ingat bengah je kau urang. Memang kah hara kate hana katero hana katem thong palahe ke abeh ulama Aceh kaya pekape leka hana kadepu tu golong ka pekape ulama kah lebih hawai sah je kape hai laknat illah.